Well, as we anticipate the police retreat and conclusion with the Thanksgiving concert coming up. Faamanatuina, please be warned, 3 empty rounds will be fired. We are standing for the lowering of the flag of the independent state of Samoa.
ia pa ia mana ulia fai wina tatu pese lo tanu ia ona fai wele tatu talo sunga tata ia sani Tātou te tālu. Ua tala mai le langi le Malu o le ali. Ua whaalia fōi le wā nimo ngā luenga au. Ua moli mauina le nei fōi malai tia whau. Ma Samoa ua poto, lou Malu, ma lou siri esi. Ma lou mātango fie. O mātou whātua le alie. O oe na mawhai ai, o na sisi a ina le tanga vai o le atunu. O oe foi, ua mawhai ai, o na tuetu ina ifu, le tanga vai o le atunu. I le ua mātou taritonu ma whātua pēr. Tai awa ena, o la ua fiofo. E mawhai ai o na mātou toi whātau nuina le whāmoemoe. Awa, e whaababau lava, loa lofa. Tungau maia I lunga o Samoa o poto, a mata mai o mātou tai, se ia o ia mātou whanau. Le manuia ma le file mu oe le atua tolu tasi pa ia, le file mu oe le ali lo mātou whaola, ma le mawhitanga ma lou lava nganga pa ia. Ia tūmau mai o mātou lunga. Ma lunga umalawa o lau whanau le lalolangi atoa. Nei, ia o atu I le whaabavau lava. Amen. After. ia o le tunu ia o le o fai wina por kalame o le ono school Tausaga mais famnuia tele o mai u manuia por kalame ebe mais famnuia mo le tua ebe mais famnuia mo committee ma te fono on tapanai le famo ebe. Distinguished guests, ladies and gentlemen, that concludes the program for the 60th independence anniversary of Samoa. Our next program is the Thanksgiving concert that's coming up shortly, and there will be a lot of entertainment tonight, so please stay with us if you want. We invite you to continue to witness the preparation by the singers tonight for your entertainment. Tomorrow we begin the program at 5 a.m. for the hoisting of the flag for the 61st independence celebration of Samoa. Thank you.